Marija i ja smo sanjali da pobegnemo na ostrvo koje još nije napravljeno, da platimo učešće za destinaciju za koju još niko nije čuo, da pijemo mleko sa lotosa koji još nije procvetao i uredimo plažu koja još ne beše na vidiku. Na tom putu saplitali su nas gusavi i domaći i strani. Sanjali smo da sagradimo crkvu, iako su nam molitve bile uz dvorište koje nam je java uzela. Sanjali smo da izrodimo decu, iako su nam deca porasla, pa kad nova stasaju, da ih školujemo po našoj meri, a ne po meri kuzatih nastavnika. Ne trebaju nam pletiva, peciva, džemperi, ogrev ni slanina, samo sokovi kokosa. Grejaće nas jedna sveća, neće da se vraća. Pomislio sam da povedemo još jednu ženu za svaki slučaj, jer žena nikad dosta. A onda sam se setio da je to zakonom zabranjeno, kao što je snovima zabranjeno da idu izvan ovog ostrva. Hvala. Ključevi. Moj prijatelj iz detinjstva koji živi na obali Kostarike poziva da mu dođem u goste na nekoliko nedelja. Kaže, otkada su srušene bliznakinje, nikada toliko jeftinih letova. Čeka me barska stolica i flaša čileanskog vina Las Mulas. Samo požuri, kaže mi on. Blizu je recesija, a onda moramo sve iz početka. Hoću, odgovaram ja, samo da pronađem ključeve od kaveza. Hvala.